إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، حديثنا اليوم نصدره بما رواه الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. أريب آية الله سبحانه وتعالى جولا إنه لا دميدا صلى الله عليه وسلم دعنا صحابة ببن إذن نانغا جوكو بهوركو موجي يمونيرين كدي بيتقول هلد الله سبحانه وتعالى. أري هند خطبة ميون إن شاء الله تعالى هدن فوت رامو ما هدن يوتا مكو ko yowondiri e piiji ɗiɗi. ara nun ɗum o hadith mo jannguɗen ɗo mo nelaɗo min sallllahu alayhi wa sallam maaki: kala on wawɗo e mo on nde o heɓata golle moƴƴe suuɗiɗe yo on tigi waɗu. mana golle moƴƴe tawayɗe ko an tun e Allah andi, hay goto anda ɗen no hiɗa wadde ɗe. kala wawɗo wadde ɗum ɗon en fof hiɗe wawi Allah wawnu en. haray ɓe maaki haray ko yon tigi waɗu. haray oɗo noone koko wiyeta al ibadatul khafiya, dewal suuɗingal, ko hunde wonan cuuɗaari wonande jiyaɗo on sayi o weddi. kono noon kadi wonana mo jooɓa e aduna makko on kañum e lahara makko on. kono noon kadi Allah subhanahu wa ta'ala hino firtirana sabu ɗeɗo dewe suuɗiɗe neɗɗo on caɗele ko woni e makko. allahu on hino ɓantira sabu majje kadi
darajaji makko on Allah subhanahu wa ta'ala kadi hino montira sabu ɗeɗo dewe boneji ko on tigi woni e faggitade kon. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗe dewe suuɗiɗe ma dewe waɗeteɗe ka wirni hino haton jini e honɗum e halwa o wiyete weddodagol e hoore mu'um fi honɗum fi hasbugol hoore mu'um darta ko honto woni ko woni e ko wakkili kon telen ko wondire dina makko kan on tigi wakkilo ɓurta tabitude e mu'um. On tigi kadi ndaara ko bangeji honɗi woni ka o loyri ton ko telen honto woni ka o raɓɓinnori ton on tigi ɓurta wakkilade o ñawda konko o wondi ko adi e laawade. Kono noon kadi on tigi weddo fi yo miigito fi tago Allah subhanahu wa ta'ala ngun giba e kammuji ha e leydi ha e pelle e ko nandi e mu'um e kulle e noneji mu'um ɗum ɓurtamo honɗum mawninde Allah subhanahu wa ta'ala ka ɓernde makko sabu mo andi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi ɗiɗo piiji fof. Kono noon kadi ɗum ɗon kadi hino ɓurtamo waɗude ha o ɓeydita ma o ɓeyditora ko honɗum ɗe dewe ko wiɗen ɗo regol Allah subhanahu wa ta'ala e noneji mu'um. Ko ɗum waɗi haray karama koɓe tedduɓe moƴƴuɓe ɓen ɓaawa ɗo hari hiɓe yiɗuno moƴƴa koko wiyete halwa weddodagol e wonki mum e sa'iji go'o. ɗum ari haray ɓe ari konguɗi maɓɓe bujjolɗi e maɓɓe hino ari kaɓe manti ɗum ɗon. Masruq rahimahullahu ta'ala o wi'i inna al mar'a la haqiqun an takuna lahu majalisu yahlu fiha yadhkuru fiha dhunubahu fayastaghfiru minha. Oɗo imam o maaki haray neɗɗo be neɗɗo hino hananimo ka o heɓata jondeji tawata mo weddoda e majji e hoore makko e wonki makko kin kanko tun haray mo andita e majji e ɗiɗo saayi ɗiɗo jondeji mo andita e majji honɗum dunubaji makko ɗin ɗum wona sabu ha o insino o ɗaɓɓa Allah subhanahu wa ta'ala yo yafanomo e dunubaji makko ɗin. Al imamu Hasan al Basri rahimahullahu ta'ala kanko de o maaki laqad adraktu aqwaman ما كان أحدهم يقدر على أن يسر عمله فيعلنه قد علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السر. ووي كانكو حسن البصري رحمه الله تعالى ووي مي توداما مي وردي يمبه tawɓe hari hay goto e maɓɓe tawata hino waawi suuɗude golle mum ɗen o feññina ɗe. Kala golle tawata himo waawi ɗi suuɗude ɗe golle hara hay goto anndali fi majje golle moƴƴe o suuɗay ɗe hara o feññinaali ɗe. Sabu haray hiɓe anndi ko honɗum woni ko dandata golleji ɗin ko honɗum ɓurata dande golleji ɗin ɗiɗi e cheytan ko honɗum ko gollugol tawa kañum tun hino weddi kañum tun e Allah subhanahu wa ta'ala. Sabu si a golli yeeso yimɓe ɓen hawnaki ka cheytan ara ka ɓernde ma waɗira fiyo yimɓe yi'e ma fiyoɓe mante. Kono noon kadi alimam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala o maaki haray hino hanani kala jiyaɗo ka o weddota e hoore makko fi dewal makko ngal e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala janga alquran hasba hoore mum du'o toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on yafano ɗum kono noon kadi woɗɗito kadi e boneji ɗin. Haray noon e wattane ɗo kadi yila koko wiyaɗo wedda gongol wona wonugol kañum tun sele jama on fof. Sabu haray ɗum ɗo hino riwodiri e ko Allah subhanahu wa ta'ala e nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam yamiri en kon. Neɗɗo no hani ko wiyeɗen kon koye weddude hoore makko e sa'iji go'o sa'i honɗum si a wondi e yimɓe tawi ɓe yewtude ko tawata ko golle ko yewtereji ɗi hana yewtude ko tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala wona e yeddede ɗum ɗon haray hiɗa hani haɗude ɗum ɗon. Si a wawata haɗude immoɗa accidaɓe hoore maɓɓe e nden ɗon jonde maɓɓe ɗum ɗon haray koko hani. Kono noon kadi weddoda e hoore ma e sa'i ko wiɗen nane kon fi hasbugol hoore mum juula tasko fi tagore Allah subhanahu wa ta'ala nden. Kono noon kadi jangal Qur'an kono noon kadi du'o insino Allah subhanahu wa ta'ala tuuba e rutto e makko. Amma noon ko tawata ko weddagol wonugol pottito wonda e jama on yeeba haqqe Allah subhanahu wa ta'ala ma yeeba haqqe wonki munkin ma yeeba haqqe tagore Allah subhanahu wa ta'ala nden yeeba jumaje ɗen yeeba jama julde jama nden. Kono noon kadi terto en ɗam mum ɗan hara waldirale maɓɓe hoore ko moƴƴe hoore hurgol Allah subhanahu wa ta'ala. Wono noon kadi yeɓugol haqqe ɓeygureji mum gila e sonnaɓe ɓen ha e mawɓe mum ɓen e fayɓe mum ɓen e bolonda mum on ɗum ɗon haray ko uzla tawayɗo ko gayru mashru'a uzla tawayɗo ko haɗaɗo komo Allah subhanahu wa ta'ala haɗi e mum. Haray ko ɓuuri moƴƴude e neɗɗo on ko yo jillodiri e jama on
o muñño e lorraji ko heɓatamo e heɓatamo e maɓɓe kon kono haray ko wiɗen nane kon ko beru tun sa'i hoy kala ko onti migitoto fi Allah subhanahu wa ta'ala hasba hoore mum rewa Allah subhanahu wa ta'ala hara ko kañum tun hay goto renta ɗum musidɓe tedduɓe ande wondema haray koko wiyete al ibadatul khafiya dewal suuɗingal hino mari dimɗe buy no mari ɓuure buy hino jeeya e ɓuure mum tawde haray ɗum ko seede wondema haray neɗɗo on imanu makko on hino goongi sabu Allah subhanahu wa ta'ala yani hay goto ɓadorta Allah subhanahu wa ta'ala rewa Allah ka wirni hara hay goto renta ɗum si wona tawɗo hara on ɗon hino felliti wondema Allah subhanahu wa ta'ala hino renimo kene makko e gundo makko hino renimo kala ko suuɗi e kala ko o feññini ko oɗo yaqin oɗo yananede watta ha on tigi daro tumbo jemma juula watta ha on tigi okkora goɗɗo itta sadaka okkora goɗɗo inna mi torikema charti on wona yeeto hay goto ko hombo okkorma saabu haray mo andi Allah subhanahu wa ta'ala no andi fi makko mo andi Allah subhanahu wa ta'ala kadi yoɓaymo e on ɗon golle ko waɗi e muɗum ko ɓuuri moƴƴude e joddi oɗo haray o hewti ko ente ko martabatul ihsan woniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam maaki al ihsanu an ta'buda allaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko woni ihsan ko nde rewrita Allah wasi tawi hara hiɗa renti Allah yeeso ma si tawi ɗa rentamo yeeso ma andu kanko haray himo rentuma si a wayi noon hara e hewti martaba wiyeteɗo martabatul ihsan martaba ɓuuro towude on e martabaji dina ɗin kono noon kadi no jeeya e ɓuure oɗo ko wiɗen dewe suuɗiɗe tawde ko kañum ɓuuri moƴƴude ɓuuri heewude barjaari ɓuuri mawnude kadi batte sen ndaari juulugol jemma hino ɓuuri moƴƴude juulugol ñalorma telenka naafiilaaji nelaɗo men sallah sallam ɓe maaki afdalu salati bada alfaridati salatu lleyl ko ɓuuri moƴƴude e julɗe ɗen ɓaawa farillaaji ɗin fof ko juulugol jemma sabu tumbere jemma sa immi ko a juuli haray hay e gooto rentama hiɗa hooli hiɗa felliti wondema ko Allah subhanahu wa ta'ala tu waɗanɗa ko kanko tu woni ko laɓɓinanɗa ko waɗanɗa ɗum ɗon kon sabu hay gooto haray rentama hono noon kadi sadaka on ittugol mo waɗa hara ko gundo ittiri ɗum ɗon kadi no ɓuuri ittugol sadaka hara jama on hino renti ɗum allahu on daali in tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir Allah holli en oɗo aya wondema si en feŋñini sadakaji tin en ittiɗi kono har en laɓɓini anniye on haray hino moƴƴi kono noon kadi si tawi en suuɗiɗi en jonni miskinaɓe ɓen en jonni wasuɓe ɓen hato jimɓe ɓen haray ko ɗum ɗon ɓuuri en moƴƴande nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kadi ɓe jantani en kadi e o hadis mo annduɗen yimɓe jeeyiɗo ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗuwoyta e ɗowdi mum ñande yawmal qiyama yo Allah waɗen e maɓɓe ɓe janti e maɓɓe yimɓe ɗiɗo tawaynoɓe koko yowodire ko wonɗen yodde ɗo kon ara nun ɗum ko hombo ko on ittuɗo sadaka o suuɗi sadaka on hakke ko suuɗi sadaka on nano ngon andali ko ñaamo ngo woni e dépense ude kon ɗum ɗo haray ko hattirɗe suuɗugol sa itti sadaka tawi hay teral goo anda ko woni e feƴƴude e ngara teral hitti e sikke haray heddi ɓen ittuɗo sadaka suuɗi sadaka on ha nano ngon ronki andude ko ñaamo ngo woni e ittude kon kono noon kadi ina joya e maɓɓe rajulun zakara allaha khaliyan fa fadat aynah gorko ma neɗɗo antuɗo Allah subhanahu wa ta'ala anditi fi Allah anditi mangu Allah anditi anditi mangu Allah anditi ko Allah o hulɓini kon on tigi yuppi gonɗi mana o wulli saabu konko anti ɗon kanko tun ɓeɗo ɗiɗon ko jeeyaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗuwoyta kaɗowdi mum ñande yawmal qiyama yo Allah waɗen e maɓɓe haɗa ino jeeya kadi e dimɗe ɗe dewe suuɗiɗe musidɓe tedduɓe salahul qalb moƴƴugol ɓernde nden e laaɓugol nden nde feewa nde laaɓa e kala ko tawata ko amradul qulub ko ñawuji ɓerɗe e ellaji ɓerɗe e boneji ɓerɗe karama koɓe buy karama koɓe maaki kala on hebbinɗo rewgol Allah ka wirni Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinanaymo ɓernde makko nden o yiɗi wo o añi wo hara hino jeeya kadi e dimɗe koko wiɗen ɗo dewal suuɗingal hon ɗum say on tigi maapi o torri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala Allahu on ittanaymo konko an ittanaymo ande makko nden eɗen andi hadithul thalatha ɓe yimɓe tato arnoɓe fammere ɓe naat ton ɓe walugol ɓe fini ɓe tawi hayre arino kaaƴi molnagi arino uddi hunde ko fammere nden ɓeyn noon hande dey ara en maraɗo ko wawite ittude ɗum ɗo si wona sen torori Allah
ko Allah ko rewirɗen mo kon mo kala e men yo ndaaru golle ko waɗani Allah hara ko Allah tun on tigi waɗani on tigi torra ɗum ɗon Allah torora ɗum ɗon Allah belajo Allah ittana en o fat o muskila mon ɗen o probléme mon ɗen e mun ɗo nde hayre ombunde ngoɗo ko hunduko nde ɗo fammere tara ɓinndingol o yawn ko honɗum ko diggangol mawɓe mu'um ñande hari mo wowti addangol ɓe ɓira ma ɗum kosan ko ɓe yara kiikiiɗe ñande goo o niɓɓi toon o ari o tawi ɓe ɗanike o dari yeeso maɓɓe ɗon o faalaka ɓe findinde ha o ɗenƴina ɓe faye makko ɓen hino wullude hino sonkude sabu heege faalegol ɓira o faalaka jonnude ɓeygure makko nden ko adi mawɓe makko ɓen ɗiɗo o dari ɗon ha weeti ɗum ɗo woni sabu o torori ɗum ɗon Allah o wi Allah so tawi ko sabu mami waɗiri ɗum ɗon mi torike ma ittan men konko mi woni e mum ɗo hayre nden iwi seeɗa o yawn kan no gollinayno goɗɗo on ɗon ɓay golli immi yahi akki ɗon jawdi mum ndin o mawninani mo ndi ɗon o ne'i ndi o mawnini ha ndi ɗuuɗi moƴƴa ɓay wonoyi dumunne o yarto inni jonta haqqeyan on huɗo Allah jontami haqqeyan on o inni yahuɗa koko ɗum ɗo fop ko an jeeyi yaw o yaynimo tajalan fi Allah tajalan o innimo fof ko an jeeyi oya ƴetti jawol ɗen fop naɓi fop accirali okkoralimo hay fuu o wi Allah so tawi ko fiima mi waɗirno ɗum ɗon haray itta men konko mi woni e mum ɗo Allah itti kadi partigo e hayre nden kadi tammo on ko honɗum tawnoɗo no yiɗi ko wiyete kon cousine jo mum ɓiɗɗo yaaya ɓiɗɗo bappa mum o yiɗimo haaka gorko hattata yiɓugol sonnajo ɗon o ɗaɓɓirimo hoore makko fiyo ɓe boni du sonnajo on sali tawi no huuli Allah subhanahu wa taala ñande goo sonnajo on tampoyi maapodoyi e mbuuɗi aro e makko hollimo maapude nden o inila jogui komi waldirama ko on noon ko sarti ko ya accidan e jonnan hoore ma mi wawama wadde komi faala kon ɓay yahi ha tawi satti sonnajo on jonnimo hoore mum yahi haaka o yettoto e makko ɗon sonnajo on inni huulu Allah hara ittirali hurundare nden si wona haqqe mayre bi mana wota hewto e an sina e hoore dewgal sunna e farilla kanko suka on o yimmi kisan o jogiti hoore makko o waɗa o yettaki e sonnajo on o jonnimo kadi ko o ballal ngal o yar ari toragol ngal o woni Allah so tawi ko fima mi waɗiri ɗum ɗo mi torike ma ittan men koko mi woni e mum ɗo on tuma hayre nden iwi ɓe wawi yalta kaɓe won ɗon ɗum ɗo haare ko honɗum ɗiɗo piiki tati noon fof ko golle tawɗe ko golliraɗe fi Allah subhanahu wa taala golle tawayɗe ko wirniɗe haray en tori Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗo en enen kadi e sifa ɓeeɗo yimɓe mo kala e men yo rerɗu yo heeɓu ko wiyete kon dewal e gundo foti ko korka ma ko julde jemma ma ko sadaka surtout antingol anuɓe ɓen heɓu miskinaɓe tawayɗa ko quartier mo kala men no andidira ka kawte e ka enɗan hiɗa andi tawɓe hattogini moƴƴa heɓu mo tawɗa an ka ɗon si tawi ɗe mari feere mo dépensata hara on ɗon ko an fawti ɓeygure makko nden ma lekkol fa e makko ɓen ko an fawti kono hara hay e gooto anda almuhimmu hulasa on mo kala e men yo ndaaru ka wawiri mo ndaara ka wawiri weddo heɓa kañum kadi honɗum dewal ngal tawta kanko tun e Allah tun woni ko andi ngal ɗon dewal ɗum ɗon haray ko nafay no on tikki aduna wano yirɗen noon nafoyama kadi ka lahara yo allahu on newnan en بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني بما فيهما من الآيات والحكمة أقول هذا القول وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أرى مسيبة تدبه خطبة ديمو إن أرى كده حديث جو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوتي في يمبه بماكي هندون لا علمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها دو نانكو رغول الله كا ويرني ودكو موجي دو ko waɗugol ko boni si weddike no laaɗo yeeti on ɗo fi yimɓe tawɓe adde araya ñande yawmal qiyama hino ardi e moƴƴereji wano pelle tihama pelle mawnuɗe hakke ko ɗuuɗi ko mawni Allah subhanahu wa taala waɗa ɗe fof honɗum nduggu ruynago haba an mansura bimana fof wonta nduggu hara ɓe ala joddi mu'um
Sawban goto sahaba ɓe gomi ya rasulallah ko ayonulaɗo Allah sifhum lana sifano men ɓe min anda ko homɓe woni ɓe jallihim lana feŋinan men ko homɓe woni ɓen allah nakuna minhum fiyo min reeno mi hara min wa'ali ma min jeyaka e maɓɓe nelaɗo maki andudey ɓeɗo ko jeyaɓe e musidɓe mo on jeyaɓe e mo on tigui wiyana yimɓe hara kadi hiɓe naafa jemma wano naafirton noon kono noon honɗum kono so tawi tumɓe wed ko yimɓe tawaɓe so weddodi e ko Allah subahanahu wa taala harmini kon ɓe waɗa kisan si o weddike tun o waɗay ko Allah on harmini kon fanni ma mo yew so yimɓe ɓen mo feññinde ko moƴƴi kono no o weddori o heeɓi feere waɗo ko boni o waɗay ɗum wona sababu ha on tigui perda ñande yawmal qiyama yo allahu on dandu en haɗa musidɓe tedduɓe rentoɗen zunubaji kadi weddiɗ ɗin tentiniɓe on tigui duumoto e mun ɗin saabu haɗa ɗum wona e saabu waliyadu billah su al khitam yani suul khatima yo allahu on dandu en sakkitorgol no boniri nelaɗo men maaki inna arrajula la yamalu amala ahli ljannati fima yabdu linnas wa huwa min ahli nnar wa inna arrajula la yamalu amala ahli nnari fima yabdu linnas wa huwa min ahli ljanna ɓe maaki gorko ma goɗɗo hino golle yimɓe aljanna e ko feeñi feŋani yimɓe ɓen kon sa yimina kaari ko moƴƴo kaari ko ni fima yabdu linnas e konko feŋani yimɓe ɓen hara ko jeeyaɗo e yimɓe yiite saabu hon ɗum saabu haray so weddike kanko tun e hoore makko ko woppugol Allah subhanahu wa ta'ala woni ko o waɗata ara noon ɗen andi yo allahu on faabo en nemaji ɗin ɗuuɗi évolution on ɗuuɗi développement on ɗuuɗi moyenji ɗin ɗuuɗi boneji ɗin kadi woni facile heɓugol accès e majji koye téléphone oy ko rentuɗen ɗo a wonay kama an tun ka suudu ma ampoule no ɗani hay goto rentama si wona Allah subhanahu wa ta'ala koko faalɗa o hiyata yo allahu on moƴƴina en alhaaliji ɗin haray wattane yiili muradu moƴƴuru e koy ko wiɗen ɗo huulen Allah subhanahu wa ta'ala kene e gundo haray waɗali Allah ɓurɗo hoyde daarayɓe en ɓen hebbinen hara so tawi ɗen takko yimɓe ɓen en teddini ɓe hiɗen hersiɓe hiɗen feññinde ko moƴƴi so tawi en weddude Allah subhanahu wa ta'ala en andi kanko tun suuti en hara hiɗe woopamo waɗa ko tawta ko yiɗa o yarlaki yo Allah on dandu en Allah on daali inna alladina yakhshawna rabbahum bilghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir ɓen huleɓe Allah subhanahu wa ta'ala kabirni ɓeɗo hino mari dey honɗum wiyete hafranede kañum e baraji mawɗi yo allahu on newnan en anden noon wondema hare Allah subhanahu wa ta'ala hino jarribo jeeyaɗo mum on bone on kum ara ɓatto e makko ha newanoma kadi waɗugol kum hara jama on hay goto rentamo ɗum ɗon hara ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jarriborimo ɗum ɗon si yarli o huula e Allah subhanahu wa ta'ala ka gundo ɗon ka huratamo si wona yeeso yimɓe ɓen tun haray wattana ila muradu moƴƴuru saabu haray ko Allah ko wi kon ko liyalama allahu man yakhafuhu bilghayb faman yatada bada dhalika falahu adabun alim haray on tawiri hiɗen wiide yo en huulu Allah subhanahu wa ta'ala waɗen moƴƴeriji ka wirni war noon kadi haray huulen Allah subhanahu wa ta'ala kadi huulenmo rentoɗenmo haray kadi ka wirni ɗon yo allahu on newnan en اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغور الميامين وارض اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء المرضيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم أجمعين إنك سميع الدعاء اللهم اقبل من الحجاج حجهم وأجب دعاءهم اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبهم مغفورا وأعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين اللهم تقبل منا ومنهم أجمعين وثبتنا وإياهم على الحق والهدى يا رب العالمين واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا، صلى الله عليه وسلم